امروز 20 فеврал است و شما برنامه خبری رادیو زودی را مستقیما تماشا دارید. شالای گلخوجه هستم. در کنارتان عزیزان سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع روز. مقامات انتظامی تاجیکستان فرمانده پیشین فرانت خلقی را از روی 5 بند کودکس جنایتی متهم میکند. خوجا-کریموف در تلویزیون نشان داده شد. جایگزینی کادرها افزالشو شودیев هنرمند شناخته توجیک از رهبری فیلارمونیای دولتی برکنار گردید. یگان پیشنهاد نشده است. یگان خبرم حتی نداده بودند. من خودم دلم گواهی میداد که یکم 5 سال کار کردم. من چند وقت هم خودم پیشتر مراجعت کرده بودم. هزار سر چورو کجا شد؟ چوپان‌های مؤمناباد شکایت دارند که ناعهده برای رهبران آنها را از رحمت دور و از کار محروم کرد. در مورد 20 کمی از سود میکنن رئیس 17,000 مول خورده کسی پارو نداره با رئیس بگنو. وزارت کارهای داخلی میگوید در نسبت خوجا-کریموف معروف به خوجا-کامандир بر اساس 5 ماده کودکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایتی باز کردند. دیروز در برنامه تلویزیونی این وزارت لحظه های بازپرسی خوجا-کریموف 60 ساله نیز نمایش داده شد. فرمانده پیشین فرانت خلقی را هفته جاری از دوبای به دوشنبه آوردند. فعلا نظر خوجا-کریموف و نزدیکان و وکیلان او به اتهامی در نسبتش اعلام شده دسترس نیست. مراجعه بیوسفی تفصیلات می‌دهد. من کریموف خوجا رحیموویچ سال تولد 1 اکتبر 1960 زاده دهه قزلقلعه نوحه غزمالی. این نوار از بازپرسی خوجا-کریموف معروف به خوجا-کامандир است که شام 19 فوریه از طریق تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان پخش گردید. مسئولین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این برنامه از شهروندان دعوت کردند که اگر نسبت این فرمانده پیشین فرانت خلقی یگان دعوایی دارند می‌توانند به مقامات مراجعت کنند. در این برنامه نوار بازپرسی خوجا-کریموف نیز نمایش داده شد ولی معلوم نیست که او در این بازپرسی ها چی گفته است و تا کجا به اتهام اعلام کرده مقامات راضی است. در نوار خوجا-کریموف خیلی خسته به نظر می رسید. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فعلا علیه خوجا-کریموف بر اساس 5 ماده کودکس جنایی از جمله آدمکشی، گروگانگیری، عذاب و عقوبت، بندیتیسم و غیر قانونی نگاه داشتن سلاح پرونده جنایی باز شده است. از روی این اتهام ها خوجا-کریموف را سالهای طولانی زندان تهدید میکند، اما مقامات رد نمیکنند که با دریافت شکایت های نو ممکن است نسبت خوجا-کریموف با اتهام های دیگر نیز پرونده جنایی باز شود. با گذشت 5 روز از استرداد خوجا-کریموف از شهر دوبای امارات متحده عرب به دوشنبه نظر پیوندان و وکیل دفاع او فعلا دسترس نیست. روز 20 فوریه همسر خوجا-کریموف به زنگ تلفنی ما پاسخ داد اما از صحبت با ما خودداری کرد. خوجا-کریموف یا معروف به خوجا-کامандир ماه ایول سال گذشته در شهر دوبای امارات متحده عرب بازداشت و روز 16 فوریه به تاجیکستان استرداد شد. وی از سال 2008 در جستجوی بین المللی بود. سالهای اخیر در مالزی میزیست و به تجارت مشغول بود. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. دیروز برای هنرمند شناخته توجیک افزالشو شودیев به حیث رهبر فیلارمونیای دولتی روزی آخر آن بود. وزارت فرهنگ تاجیکستان تصمیم گرفت او را با کرامت‌الله رحیم‌زاده دیرکتور مکتب موسیقی عوض کند. برکناری افزالشو شودیев از وظیفه در شرایطی صورت می‌گیرد که او سال گذشته 4 ماه در خارج کشور بستری بود. این هنرمند شناخته در صحبت با اسکندر فیروز و براد یوسفی فعالیت خود را در فیلارمونیای دولتی خوب ارزیابی کرد. پس از 5 سال فعالیت در مقام رهبری فیلارمونیای دولتی تاجیکستان، افزالشو شودی هنرمند مردمی تاجیکستان از این سمت برکنار کرده شد. او میگوید سبب برکناریش از این مقام را برایش شرح ندادند. راستیگه نه، یگان پیشنهاد نشده است. یگان خبرم حتی نداده بودند. من خودم دلم گواهی میداد که یکم 5 سال کار کردم. من چند وقت هم خودم پیشتر مراجعت کرده بودم به سابق وزیر فرهنگ. وزارت فرهنگ تاجیکستان در شرح برکناری افزالشو شودی از مقام رهبری فیلارمونیای دولتی تاجیکستان گفت این یک روند جای عوض‌کنی متخصصانی رهبری کننده است. خود افزالشو شودی میگوید در 5 سال فعالیتش در این مقام تمام تلاش را برای پیشرفت این مؤسسه انجام داده است. فیلارمونیای دولتی تاجیکستان رو به سطح فیلارمونی‌های قزاقستان، همسایه دولت، ازبکستان، ترکمنستان ما بالا برداشتیم. یعنی من بسیار با دستگیری خودی به واسطه پیشوای معظم ملت من فیلارمونی 2 بار تعمیر شد. افزالشو شودی میگوید در زمان رهبری او برنامه‌های هنری هنرمندان فیلارمونیای دولتی تاجیکستان رنگین‌تر شده و مورد توجه قرار گرفته است.
аз соли 2014-15 сатҳи ҳунармандои филармония ҳамагӣ 2 нафар мо буромад мекардем дар консертҳои давлатӣ, яъне банда ва раҳматулло ҳошимов. ва имрӯз аз соли 2015-16 сар карда то имрӯз қариб дар 74 консерте ки роҳбари давлат иштирок кардагӣ бо меҳмонҳои хориҷӣ ва давлатҳои дигар, яъне ҳунармандои филармонияи мо буромад кардагӣ ҳастанд. аз 3 номер то 5-6 номери консертӣ буромад кардагӣ ҳастанд. афзалшои шодӣ аз ҳунармандони саршиносу соҳиб мактаби кишвар аст ки бо таронаҳои ватанпарастиву инсондӯстиаш сари забонҳост. ӯ соли гузашта дар олмон ҷарроҳӣ шуд ва тӯли 4 моҳ табобат гирифт. дар мақоми раҳбари Филармонияи Давлатии Тоҷикистон Афзалшои Шодиро Кароматуллоҳи Раҳимзода, директори мактаби мусиқии Мирратло Атоев иваз кардааст. барканори Афзалшои Шодӣ дар ҳолест ки соли 2018 ҳукумати Тоҷикистон бо ирсоли як нома аз Вазорати фарҳанг хоста буд дар Филармонияи Давлатӣ тағйироти кадрӣ ба амал оварда нафари огоҳ аз сиёсатро ба раҳбарии он таъин кунад. албатта вазифа меояду меравад, аммо ҳунар мондагор аст. боварӣ дорем Афзалшо Шодиев ҳамоно бо эҷодиёташ таби дӯстдорони оҳангу таронаро шод мегардонад. шаби гузашта 9 нафар дар ҷараёни 2 тирандозӣ дар қалёнхонаҳое дар ғарби Олмон кушта шуданд. Як марди номаълум ба мизоҷон тир холӣ кардааст. сабаби ҳамла ҳанӯз рӯшан нест. фарди муттаҳам дар тирандозӣ аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. дертар мақомот эълон доштанд ки ҷасади ҳамлавари эҳтимолиро дар манзили зисташ пайдо карданд. вазири аёлати ҳесе гуфт зоҳиран муттаҳам дар куштори афрод ситезаҷӯи қавмӣ будааст. бар илова дар манзили ӯ ҷасади модарашро ёфтанд ки эҳтимолан аз захм ҳалок шудааст. таҳқиқи ҳодиса идома дорад. расонаҳои маҳаллӣ менависанд ки нафари гумонбар дар ин ҷиноят шаҳрванди Олмон буда барои нигаҳдошти силоҳ иҷозат доштааст. бармегардем ба Тоҷикистон. дар интихоботи парлумонӣ 1 март ширкат намоед. бо чунин мазмун муштариёни бархе аз ширкатҳои мобилӣ дар Тоҷикистон паёмак гирифтанд. ин гуна шеваи даъват ба маъракаи сиёсӣ дар интихоботҳои қаблӣ ҷой надошт. то баргузории интихобот ҳамагӣ 9 рӯзи дигар боқӣ мондааст. як гаштугузори хабарнигорони радиои озодӣ аз кӯчаву хиёбонҳои пойтахт нишон дод ки дар маъракаи таблиғ на ҳамаи номзадҳои аҳзоби сиёсӣ фаъоланд. ба ҷуз аз ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ки аксари овезаву шиорҳо ва барчаспҳои таблиғотӣ марбут ба он аст. мавзӯъро Сарвинози Рӯҳулло ва Шаҳлои Абдулло идома медиҳанд. ин шабрӯз маъракаи таблиғи номзадҳо ва даъват барои интихобот гарм аст. шуруъ аз дару девори биноҳои маъмурӣ то ба биноҳои истихоматӣ ҳамагӣ пур аз насби варақаҳои таблиғотӣ ҳастанд. ҳар номзад ба ҳар шакли худро муаррифӣ мекунад. умаралӣ ҳам як номзадеро мешиносад ки ба шакли як тақвим акс ва барномаҳои пеш аз интихоботии худро таблиғ кардааст. яъне ҳамин вакил ва боз як нафари дигараш бошад. таваллудаш ба фикри соли 1995 буд. интихоботи парлумонӣ рӯзи 1 март баргузор мегардад. дар ин маърака вакилон ба маҷлиси намояндагону маҳаллӣ интихоб мешаванд. дар ҳақиқат интихобкунанда медонад кадом чизе ки барои муфид аст, албатта ба ҳамон овоз медиҳад. ин лозима, ин чиз бояд таблиғот дар ҳадди сатҳи лозима баромонда шавад. зоҳиран дар ин шабрӯз мардум бо ҳар роҳу восита ба ин маърака даъват мешаванд. ахиран смс паёмаке ба бархе аз муштариҳои ширкатҳои мобилӣ ирсол шудааст ки муҳтавои даъватномаро дорад. ин паёмакҳо ба муштариён аз суроғае бо номи интихобот ирсол шудааст. хадамоти алоқаи Тоҷикистон ин паёмакро як нав таблиғ ва огоҳии мардум аз интихоботи дар пеш истода унвон карданд. интихобкунандаҳо ба ин андешаанд ки таблиғи номзадҳо хуб аст, аммо онҳо ҳалли мушкили воқеӣ дар ҷомеаро аз онҳо интизоранд. бештар аёният дар кор аст. гапи хушк холиёли бар иш ки лозим нест. аёният дар кор аст. як мушоҳидаи мо дар хиёбонҳои пойтахт нишон дод ки аксари овезаву барчаспҳои таблиғии интихоботӣ ба номзадҳо аз ҳизби халқи демократии Тоҷикистон марбут аст ки раиси он президенти Тоҷикистон аст. барномаҳои таблиғотӣ пеш аз интихоботии ҳизбҳои дигар хеле кам ба чашм мерасанд, мисле ки худи ин аҳзоб ҳамин тавр шинохта ҳастанд. бинандагони азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. бахши тоҷикии радиозодӣ дар рӯзи интихоботи парлумонӣ ва 2 март бароятон нашрҳои махсуси барномаи хабариро тақдим хоҳад кард. рӯзи 1 март 3 барномаи нимсоатӣ дар пахши мустақим
пешниҳод мегардад ки гузоришҳоро аз ҳолу ҳавои интихоботии Тоҷикистон ва Русия дар бар мегирад. зимнан шумо низ имкон доред бо фиристодани аксу видео аз лаҳзаҳои интихобот саҳми худро дар ин барномаҳо бигзоред. мо мунтазири ҳамкории шумо ҳастем. шумо барномаи хабари радиои озодиро тамошо доред ва ҳоло меравем ба ҷануби Тоҷикистон ки дар он ҷо хоҷагии зотпарварии замони машҳур дар ҳоли аз ҳампошист. дар 4 соли охир 16,000 сар гусфанди маҳинпашми хоҷагии Тебалаи Мӯъминобод нобуд шуданд. маҳмудҷони раҳматзода мегӯяд бекор мондани даҳҳо чӯпон баҳси нест шудани гусфандонро дубора дар ин минтақа доғ кардааст. гузоришро дар ин бора аз Шодмони Ятим тамошо мекунем. аз ин гусфандони маҳинпашми хоҷагии Тебалай ҳамагӣ 150 сар мондааст. то 4 соли пеш саршумори гусфандони ин хоҷагиро 16,000 сар ҳисоб карда буданд. баҳори соли 2016 раиси ноҳияи Мӯъминобод ҳам барои барзиёд иҷро шудани наслгирии рамма чӯпонҳоро дар саҳро табрик намуда буд. чӯпонҳо дар нест шудани чорво собиқ раҳбарияти ин хоҷагиро гунаҳгор медонанд. дамарда биста ками аз суд мекунанд. раис 17,000 мола хурда касе пару надора бо раис бегну. раис на бегну бо ай кору зодиш каган ол ё раиси ҷамоатш мемонанд ё муовини раиси ҳукумат ҳам хелиш мемонанд. ак абдулазиз қурбонов собиқ сардори хоҷагии Тебалай иттиҳоми чӯпонҳоро нисбати худ туҳмат медонад. ба гуфтаи Қурбонов гусфандонро барои пардохти қарзу дигар хароҷоти хоҷагӣ фурӯхтаанд. сабаби асосиш хай дар ҳамин хоҷагӣ ки андоз қарздор буд, як 80,000 қарздор буд, хай до нарафтан шаҳр мо бибромад. аймин ҳисоб яъне барои пардохтани қарзи андоза карде нол кардем. мақомоти ноҳияи Мӯъминобод кам шудани чорворо ба қарздор будани хоҷагӣ рабт медиҳанд. хоҷагӣ аз бонкҳо 500,000 ва аз фонди нафақа 300,000 сомони қарздор будааст. ҷои андоза ҳам пеш будани фаъолияти хоҷагидоришона барои ҳама дар сари саршумори чорво шишт ва амонро як сол ба сол набуровардам оварда ба ҳамин дараҷа расид. барои ҳамин камбуди шумо робари хоҷагиро аз вазифа озод кардем. хоҷагии зотпарварии Тебалай давлатӣ буда дар замони шӯравӣ ҳам дар минтақаи Кӯлоб бо 50,000 сар чорво аз калонтаринҳо буд. масъулони ноҳияи Мӯъминобод пешбинӣ мекунанд ки агар кор бо ҳамин шакл идома кунад хоҷагӣ касод мешавад. мақомот дар ноҳияи Мӯъминобод мегӯянд аз тамоми сохторҳои қудратӣ омада хоҷагиро санҷиданд ва касе дар нест шудани гусфандон гунаҳгор набаромад. чӯпонҳое ки акнун бо кам шудани чорво кори худро аз даст додаанд ба натиҷаи тафтиши мақомот бовар надоранд. айбдоркунандаи давлатӣ аз додгоҳи Душанбе барои Муҳиддин Назаров, раиси ширкати Инвестлото ва чанде аз ҳамроҳонаш ки ба ташкили қиморхона, қаллобӣ ва муомилоти ғайриқонунӣ аз ор муттаҳаманд, аз 6 то 23 сол зиндонро талаб кардааст. дар ин бора яке аз адвокатҳои боздоштшудаҳо ба радиои озодӣ хабар дода афзуд ки талаби айбдоркунандаи давлатӣ ноодилона буда ба он розӣ нестанд. аммо айбдоркунандаи давлатӣ мегӯяд дастгиршудаҳо тариқи саққоҳои чиптори бозии бинго 37 мизоҷонро ба доми фиреб андохта ба онҳо зарари молӣ расонданд. бо ин хабар барномаи имрӯзро хулоса мекунем. ташаккур аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ. то мулоқоти навбатӣ бинандагони азиз, шумо метавонед хабари тозаро аз вебсайти радиои озодӣ бихонед. чун ҳамеша гузоришҳои рӯз ва ҷолиб дар озодӣ видео канали махсуси мо дар ютуб гузошта мешаванд. ман субҳи фардо шуморо дар навиди бомдодӣ мунтазирам. худо нигаҳдорад.